Gavana wa kaunti ya Masako Mwandu Wavinya Ndeti ni wenda ene kwithiwa metho na kweka kulika mbusini ciekiwu. Wavinya awetakana kaunti ya Masako kuvikia vaundi namba ukuna muno ni mbanga cia kiwu na serikali ya kaunti ya Masako ni yuyumbanitie kundu wa mathina la matona ukitikia ene ivindani yi ya mbua. Anenaki itina wachathi cha mathiko kuyembilini kangundo makumuma cia Charles Chalo mwanake wa mututia Paul Ngei. Boni Mutisia ni watumbanisha mauvo. Mwandu Wavinya Ndeti na nandiki mauvo awetakana nonginya ene methwe na umisio na gwisuga na mitwe ya kuinga mbusi kana ulika mbusi vingite kiwi vindani ya mbua kuthitonya kumaete misio mathuthia ene kuigithasikana ni mevitha kana kwetela ngela mbusi cia vinga na kuendea na cia locio vindani ya mbua nienda kuya andu maito tafadhali mwikakile mausi undu mukila akuitwa kwa na mundu asienye ninga mausi maingie kaninge weongini nonye bandu ana asienge na akuwa ni chao nikiwo tafadhali ila tuona kwa ua onakembwa wingali yengi endo boyokomo tiwo uko miongalesu bua yekata yathi wiki hata ukilanilia aiweta na kaunti ya Masako ni namba ukunika muno ni maundu mambua mbingi otau Wavinya Ndeti no makulia nende kuthama kula matonya ona kwina meisio kana gukona alivoti kwi serikali ya kaunti ya Masako la maona meisio tonya makiteke koneti mbua na la nyumba zose na mathina na moko ikunikira gwithana maina ethiwa ni mathina kana kuvalukirwa ni nyumba ithi ila kuwa muno maneno ya floods. Ningependa kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu. I've not lost anybody in Machakos County through floods. Na nataka kuambia watu wetu wakuwe makini sana wakati wa mvua. Unajua mito vile inafurika sasa. Wakuwe very careful when they are crossing the rivers. Na kama kumenyesha na uko pande ile ingine, kaa pande hiyo tu mpaka asubuhi, mvua maji ipite alafu uweze kupita. Let us be very careful. Mnakumbuka wakati ule mwingine tulikuwa na shida sana. Watu wengine hata walifungiwa. In some areas tulikuwa tunawatoa na helicopter. So let us move to safer grounds so that tusikuwe na mambo mingi na watu waangalie kama wakati wa mvua kuna nyumba zingine zinaweza kuanguka. Ukiona mahali sio safe kwako, hakikisha wajamani umetoka hapo, you move to safer ground. Ni kumana kiva la Wavinya Ndeti wamenda enende kukuna livoti la makitikiwa ni mbanga ithi na muno atongo isione cia ndwani kuithasana ni manenga na livoti kula kwina mathina otuwira na serikali ya kaunti ya Masako ni wathi luviambia numu kuthinikia maundu ndela makoneti mbanga ivi ndani ya mbua na wiki ndo na yamwe kitevwo kuithika na mwene thini wa suvika na kwatwa ni thina kana gutiwa ni mathayo na nzeite na itumi mbeaneu na ithieta Machakos County ithiete tayari for any eventualities. Ithiani tuibangite tina emergency fund andu maitu makwata thina tayari kumatethia ngai na mwarime. And we already as a county we have emergency funds, so when emergency things come we will be able to handle as a county. We are prepared as a county for any eventualities. Kumaka nguno kaunti ya Masako nyenetwa Boni Mutisia.